Na fa te atur vaenga le out get out of the way. Le nga o tele mana to fua e to so mai se fina ngalo se uso sunga le atau. Io ona o te mana o fanga sa wala utala e vatu sto inasia. E fa amala mala mai si ona mai mai. Fa te atu ile amatanga le nei. Ona o tangata nei, tasile a tangata sa ukua mai ya kia uleango ngau sa o loko fanga mfia me. Au lewo vai tunga wa liu sia li. Ona ua lele lei ona pui alo na loto. O tangata ingo ya si o si talta ina. Te lo fo ilana sa mala tu nei tu ila e pai lana foi ta porkalame. Leanga ua fasanga mai ya maua. Wa fasanga mai le leanga o le loto le to ina lea. Le la ono foloma ave ya pulotu. Le uta to lo fo ila inga fast. Me tato fi lango le fainga malo. O le au fa nguku lua ia mafunga ia. Lea leanga ai nei manongi namu leanga ai le vanga fa ufai. Te foi me lo tala. Wa umanona man to le no to va to mo fo isiana mai. Ai meli mai private ya uma fa ko ese mai. Ma fa mai fa mole ele ona ia wa fa pe wa hekel tangata le page ma. Ola na sauninga la le no mo nei America. I said mai if I ia to tono le group chat. Ai ngalo ia. Ele loko le anga uma tangata la to tono le group chat. Le o vatua se fa matir tila le lalangi. Al tangata tala no matu loa no muswe au langa wa kumo ila upe ia la messenger ka uso o mailo na pristua tu lo. Mai o ia ole matu wa fia angeru a ole leanga ole loto le tu inga tangata. Sisila ya na upu fai. Ona tala ye tu tonu la to group chat. O mata fale mo le vaenga fa upu fai. Ai le o se mata fale. E fai ye ni su nga tupe asiata. Ua fai so ole mea le a asiata. E fa lango mai mata fale su e tupe mai ai. O te tau ona avese manatu le pale mia e winga su nga tupe ia. E fa atino le sunga ya asiata. Ua te tau ona fa amuta. Ma le fa alo tele lava. Si osi talta ina e failona fusiua. Ma pe foringa mai e moe le fusiua e le. Okay. A te tau ona fa manino ma fa malama. Ele se me a afinga i fuase. Se langonga ma se mangaku. Ai ono o le wono fo ave ya pulotu. Le la wo to sila i o tangata e na mule ngai. First and foremost, o le la unga mai ngar ka le ofia me wa loko fanga. Le wo fa ya duai le fio anga o loto fanga. A to mana na o ia i to inga ti male lau o te vatua o manga lava ya te o to. Tala le anga le tangata le nei na la u mai ya fia me le fionga sa fa pito. Fa alo to i fale lava ia. Ai se o to e foi mai ya u le vaenga le o te mana o fa manino. Le la le no mana tu te tala no tu lava na o. E leai lava mani ya usu e ngā tupe o alu i Amerika. Ai ngā osu e ngā tupe a maftanga a Amerika e mo o mia mai ya u o te aruatu. Ona e whaatumu ai ala tau su e ngā tupe. E ko akele ka ngaka e o ifo o ngā ole a mi o le lei au le lei. Ko e loko le lei o le ulupo'o. E oe. Whafonga le lei me ala o e si o si talta ina. Leai, ngā le kāsi are kaimi tasi ale tangata no o veala na su e ngā tupe i Amerika. Lai whaafonga mai le o se mea fo i natia. Na o le fionga i a vui masina mua se inga fulava. Ai o se saili ngā se leni. Na mai e whaamanu yanga le fionga le ripare mia. Ona e le nama le laina le tape na ngā vui. E oe. Ngā paua ngā o le meka o le saili ngā kupe ngā o waruloa ave whakamilo. Na manino uma ya mata fale uma. Mela nga ka orso nga kupi. And it's not for me. It was for we. I am a wise out kupi. Ola le me woki ngai for roko. Ele nga ai ma wise out kupi o ngola nga duenga langa o le alo forka nga kai fa penga. Wa vai la le mele le uti fai atua i tau fi o file mo le me o le fia fa so i le atua ma le ai matua ele atu tonu o le loto. O le lawa e nofo fai nei tua inga mea mo lo si la fia. O vala au lia o mai au te aru atu ai. E le o se mea o te nofo o aru atu o vala au lia a ami mai ai au.
ona e iai le mafuanga. O le mafuanga, inga ia kumun kangaka ya ku le festival. O kangaka la iai e ke leo la ko mafaufau mo lantou e le lei loto. E tangofi e haya mai pe vala auria mai ngisi. E iai ni ala tau followers. E o aku se i o aku e su engi kupi. E mo komikia. Fa maruru aku pe ua le ala ku se si a ami o ua e kere ilo se paupa. Kunoua. Na o le leanga o lo loto ma e peise kunga e ke ma se solo. Ai le ingi me ele fa ingi fa la vela o se komiki i o mangak. O le mamalanga le na lua tu nei mawhalai. Vala au lia ar komiti a Victorville. Se isa ili e se kupe a Victorville. Ale tu lai mo Samoa. A wale lako se si ngā fua i a yungi. O le tupe na maua atoa i le tumu o wha moe onga o lea watu asiata. O mai ya u fans, ma followers. Peke fast, peke le fast. It doesn't matter. E lengi mea angi fast. A o e fia i le tautua le nei. Leanga waku si osi karaka inga. E ongo sfuru ongo afe le kupe nga race le weekend len tia nei. Ono afe le tupe. It's a record breaking i fundraising. Se vangai malanga kula aulia mali koa. Ma malanga ia nga malanga koe la inga fast. Fako aho ongo inga kupe fapenga. Ainga faalia ainga record ai le merengo ura koe ngai. Ono se fulu ono afe. Ave malava i kapenga nga lulu e fua asiaka ma Mr. Falai. Ma ila le mele le ute fatu e tu ule me le loto le anga mal loto elea. Le anga au faasanga koe fufola le fala. E ka ai ya ma oe ngumi ko ya ma ngimo ko ya wa ile lopo fese mela ela fiai. Ono se fulu ono afe le mea na maua. Ku le limor komiki. Ya le la tofa la inga o le ase me ma wingi ngai ma se nge fa ka wingi ngai me ai ma kai ko rua ma fanga. Ia o le ala ufe au le ngamia. Lona lua na maolo i pay area o le manga onga o pay area se i kofo le papakiu ma le sosi. Totongi mai ai pay area ma ua pasesi. E vele manga ia o le meke fai le loko le lei. Ma watu i pay area i le aso lulu. Fai le papakiu of Mr. Falai. Se fulu afe le tupe na maua. Au mai o mar komiki se fulu afe ya maua. Na ona o ma faira ma to tau ma vai. Ai nga foi le mo o ko wi pay area yo ko fa fonga mai le o fa ku. Na ona o ma na mai yo le fulu afe. O tango ave le lima afe. O fa tu la o fionga te fono le o pepe. Ma tato committee al pay area o le lima afe lea. E au vatu ina o le lo loma le tau malanga i Samoa. O lele fo e te tauna tau woma ave ngai kou se lengi. E fiso soangi ai le whauru whalenga o kaku ofisa lea ar kaku headquarters le Samoa. Feau le au pepe ma le latou vaenga ke e mai o fatu leai. Ma kere i o mai ma ke sua kupe. Ai a whaio le au wala lea ngā lenga mau mai i e wharipa kiu le fiso soangi ia uku. Ma ku li mawhenga. Le si li mawhe lea. Ia le la. Ku i makanga ma ke o ma mau. Mai. O mea e whai mai le loto o tangata e le lei. Langa o kei lo le lei ar ka me milo isi o kou ia le la whakula ukala. O kou kulo wa awane i ne i afia le fina ngalo se kangaka. Peke fast. Ai ale angalo loko. You have a problem. Ioi. O te le o lua tutulo. Mai tulo wal upo to ya te. La si le fia le sunga lauli le mali toa. Fako afanga le fast le lua fe kasi. Anga o ke e mai ya kuila e par ma por kala me lua fe su valu msavea. Asiat savea asiata maritano ava. O ngi fokuri mangu le anga ye kuila epa. Lua fe su valu, lua fe su wiva, lua se fulu. Ai fako afanga lua le fast. Inga ua vili mai la auli ia ma ua masavea. E a maka se maka fale New Zealand. Ia me la ngai ke le kai e mala mai o ele ke roko leanga. O story ngai vatu. O story look if I am a founding member. La Auli knows that. He called us. We were the first to bring La Auli inga ua
fa ma vai maru ese mali farfongo ko fo isa va i ronga ngu ai mo moli mai ronga ngu fa ko fo o le por kala me ale nga mo mosa go runga asiata masavea maltano ava au fa nga renga radio sa mo nga lo ingar fa karngoanga wa masa vali lalo ai ko vili mai le sunga la aule mali to savea o ngai nga le si sa o ai nga polaka i va mo mea lai fa fonga mai o ainga ia wo usuru fanga ku yai e a makaloa o nga fai ka ku supporters o inga fanga mai meia o ila le fa kwa e punga mai kongo le va ar fast fa kwa e fast nga fi manga po ai e sau foi lo fa lo ko le anga mo lo fa fia poto ma fa fu just to think a minute vai po sa le hai no fa to fa na fast lo fa lo kas ai nga o ku mo ke e fa nga ku la epa maka ko nga mai sui le malo lua fe su baru nga maka mai la ukau alanga ia fa ye mamao ku oi kua ia vi ia leli ai fa ye fa ko a korpo ko ruao karunga e fast so ia fa lo toleanga e mai mau mamanongi leanga i fol vai nga fa up fai ia ono le fainga o tu manatu e le se me mo mai ta tor malolonga ia fa ki ak singa vai nga fa ki ak la ia io kire manga o foi sa ki ai finga ngalo se uso ali atau ai ono le fa tu mai